बिसायख'थिनि साना गेजेराव माखासे सानल' दंसै। गुबुन फारसेथिं हादरसायाव गोदान बोसोर बैसागुनि रंजानाया जेरैबो सोलिगासिनो। गोदान बोसोर बरायनायजों लोगोसे रंजानाय समावबो गासै राजखान्थियारि हान्जाफोरानो गावबा गाव हान्जाखौ गोख्रों खालामनो नाजानायजों लोगोसे रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबसननायखौ नुनो मोन्दों। बिटिआर हालामावबो मोननै गोख्रों राजखान्थियारि हान्जा इउपिपिएल आरो बिपिएफआबो बे बिथिङाव उन जानानै थायाखै। बेबायदि समावनो दिनै बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि एबा बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा सालाकाथि बिटिसि बियाबनि सिङाव मोनब्रै बिसायख'थियारि मेलाव बाहागो लायो। जोबथियाव बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा हान्जानि माखासे दैदेनगिरि मावथिफोरजों लोगोसे चिरां जिल्लानि बासुगावनि बासन्ति मन्दिराव बोर लायो। गुबुन फारसेथिं बासन्ति मन्दिराव बिमा कालीनि बोर लानो मोननानै बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव गोजोननाय फोरमायनानै दुलाराय आसाम आरो बिटिसिनि रायजो राजाफोरनो गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि हामलायथि बावहरो आरो फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव बिपिएफ हान्जाया देरहानांगौनि थाखाय बिमा कालीनियाव बोर बियो होनना बुङो। लोगोसेनो इउपिपिएल हान्जाया रां रुफा दं, बेखायनो 1 लाख सुबुं लानानै जयनिं खालामब्लाबो जों जेबो साना, जोंहा रां रुफा गैया, फैगौ 19 खालाराव 5-6 रोजासोल' सुबुं लानानै जों जोंनि बिजाथिनि नमिनेसन बिलाइखौ गथायगोन होनना बुङो। सालाकाथि ब्लक हिसाबै समष्टि हिसाबै 4टा मिटिं কৰিলোঁ আৰু লাষ্টত বাসুগাঁও টাউনত মাজত এই বাসন্তী পূজা মা কালী বুলি কওঁ। গতিকে ইয়াত পূজাত মই ইহঁতে পূজা দি আছিল বাজাৰৰ মানুহ, মই সেইটোকে দৰ্শন কৰিবলৈ আহিছোঁ, খুব ভাল লাগিল। গতিকে মই সেইটোকে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ বিশেষ দলে যাতে ভৱিষ্যত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ পেলাই ভালদৰে কাম কৰি যাব পাৰে আৰু আগতো যিটো এমপি নিৰ্বাচন, সেই এমপি নিৰ্বাচনত বিশেষ দলে যাতে জয়ী হ'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে মই মা কালীৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। এইফালে নৱবৰ্ষ ৰঙালী বিহুৰ গোটেই অসমবাসী তথা বিটিচিবাসী ৰাইজলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিল। ৰঙালী বিহু সেইখিনি কথা ইউপিপিএলৰ 60,000 লয় না 1 লাখ লয়, যিহেতু টাকা পইচা আছে ল'ব দিয়ক, 1 লাখ মানুহ দেখাই পেলাই জইন কৰিব দিয়ক, আমাৰ আপত্তি নাই। আমি 19 তাৰিখত জইনিং কৰিব, অকল 5-6 হাজাৰ মানুহ লৈহে জইনিং কৰিব, বেছি নালাগে। ইমান আমাৰ লগত পইচা থকা নাই, খৰচা কৰিব নোৱাৰে। আমি মুঠতে 5-6 হাজাৰ আমাৰ ছাপৰ্টাৰ লৈ পেলাই আমি জইনিং কৰিব, জইনিং নহয় নমিনেশ্যন দিব 19 তাৰিখে। জইন হয় ইউপিপিএলৰ ফৰত 1 লাখ মানুহ লৈ পেলাই 2 লাখ মানুহ লৈ পেলাই, কিন্তু জইণ্ট হয় বা ইউপিপিএলে 2 লাখ ভোটটোৱে পাবলৈ নাই সন্দেহ আছে। কিমান কনফিডেণ্ট আপোনালোকে? কিমান কনফিডেণ্ট মানে আপোনালোকে দেখিছে, বাসুগাঁও চহৰত চাওক, আমি আগত এনেকুৱা আদৰ পোৱা নাছিলে বাসুগাঁও চহৰত, কিন্তু এইবাৰ এমপি ইলেকশ্যনত বাসুগাঁও গোটেই চহৰৰ যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে আমাৰ কৈ পেলাই কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে আৰু আমি বাসুগাঁও টাউনত আমিয়ে বেছি ভোট পাম। একালৰ সতীৰ্থ আপোনাৰ চন্দন ব্ৰহ্ম তেখেতে কৈছে যে মন্ত্ৰীৰ কথা মোক নুসুধিবি, এইটো ৰিজেক্ট মাল, 3 বছৰ আগত আমি খেদাই দিছে। गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबा गावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। चिरां जिल्लानि चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन। फोरोंनायनि जायगाया जाबाय चापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि। मख'जाथाव दि चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै जाफुंसारदों। नोंथांमोनाबो नोंथांनि गथ'खौ चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो। चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमि।